Thlasom pariat chungot mai chu beti te nu fa hi irana thlabar takin an oma minute tenin an tan thil hlo om a thlengangem kuthak an ni angem ti in an beng an chi a an chezia an thil ti engkim chu uluk taka en thlak an ni beti hian ama chawa iran tlan chwa san na hun tha tam tak nei ma se afanu akal san chuan a mahun tur afanu in athil ton tur engkim a shethiam veka mani fa te dam lai shem huna kal san chungai ngam lawin an pahnia an tlan chwa the hun tur chu an ngak ta fan ani tun chum kan video a chuan beti te nu fa irana an tan dan le an tlan chwa dan nu hwai sen le nu hmangai na ro puizia tilang chiang tu nu hmangai na in atum to chu ti theia om lo ti chiang tu le mei chero puizia tilang chiang tu tia an soi thin beti mamudi te nu fachan chin kan ngai thadona he thil hi atak nge ya thleng ni in he thil theng be chan hian American film hu nam tak not without my daughter ti chuti chwa ani a kumsang kha zakwa somkwa pahni khan for the love of a child ti le khabu chu beti hian an thil ton be chanin aziak boka kumsang ni sompanga a my name is Matup ti chu beti fanu Matup mamudi in aziak le bok ani amasa in a film le ataka thleng te hi a in an lo do hlek awangin a le khabu ami le ama beti ngei an interview na la khom be chana he video hi siam kani a film lo en to te khan in lo shethiam don nia ka video te ingai na song ani chuan khongai like le subscribe mi lo me sakvela a top thlenga ingai thla khuna ingai dan te comment lama ilo thailang ve bok don nia Elizabeth Betila Varhi June Nikwa kumsang kha zakwa somli panga khan Central Michigan khote takte alma a apianga apa hi in sakna lama thok thin ni in anu ero chuan na tho anei lem lo thung chung ko in ngai tlom tak ani a seilen na in azir boka thorim hlut na te chung ko a mimal tin mo phur na te le in von that hlut na te chu ano pan te ta changa zirti ni in a sha chiang ema an khosikula kalin lekha po athiam viau ani midang pui nuam ti mi ani a nurse de social work lamzir chuakin he na hi eizon nan a hmanga kumsom ni apel or tia pasal nein fa pahni an neya masia anin nei na chuan rei de talawin an in chen nu hian an fa te hi beti hian en kol chhun zomta ani nuni atlin ba ka eizon na lampu anne so ema a tho pui te pon among zan zia le tho pui anom zia an soi fo ani kumsang ka zakwa somsari palia Sayed Bozark Mamudi nen intongin ani hi Iranian professor engineer le anesthesiologist ani a anule pate hi Dr. Veve annibok ani Iran Rama Shastar province piang ni in kumnau pangte anule paten anboral sana heiwang hian afarnu in a enkol seliana kumsom pariat atlin kuma England lama le khazir turin akalta ani ama hi mishing thluak thatak mai ani a kumsa kha zakwa somruk pakhata United States lama pemin mathematics professor ani baka engineer ni telbokin NASA tepo alo thok vereng to a hemin nu hian medical college zom chale in anesthesiologist azir le ani patiti thiam takle mi zemila kom thiam takni asoi ani a muslim chung ko atanga selian ni ma se anun phunga atilangai lem lo ani ome beti nen po hian atira chuan in mil tak mai anni a afamasa te po afa ang chia enin antan pani atlin ema beti hi Christian ni ma se mudi chuan sa khwanain an inkara boina asiam lawang ti atiamin kumthum anin nga izon nu kumsang kha zakwa sumsari pasaria Houston USA anin neita ani an thona in an baka an tui zonga in angle zel boknen nupa in ngei takle in ngai em anni a anin ne atanga kumthumna an fanu matu phipiangin tharuk atlin thla a Michigan lama mudi hian na thazok din mun sang jok damdo ina amu awangin an pema hun enge mo chen he na hi atho nu kumsang kha zakwa somriat pahnia vandoi thak tak main mudi chu an no pangjai kumthum mi thi na a mo phur tu arin hlel ani awangin athona Alpina General Hospital atanga chol lailok tir ani a investigation an nga chung hian an poisa nei te an manzo to awangin an in chu an shatta a modi an na chan taksia chuan Detroit lama 14th Street Clinic ama alo tho to na lama thokle in an inson le ta ani
an soidanin damdo ina atho lai chang to in Modi hian enshan na le musit na atok fo ani oma America a kumtam tak hun lo mang to ma se Iran mi ani na chuan atan hun har sa tak siam sak foin hei hian ami zia po athak tir viawa Muslim alo ni kher boknen afanu soidanin apa chuan a TVN tu thlengin athang uluk viau thin ani ome Iran rambuai tang phei chuan amma asa khomi lemlo takha anin chunga an wine kolte chu pain an sa khothil ti dan te chu ti aching chhole ta a beti soidanin hetia asia athak hi Iran rama anzin ma kumli malam borvel ni in hunrei vaklo nuwa apasal chu a insiam remle ani ome azengaya alele nu hian Modi chuan anfanu inkar ni ngot chol ane awangin Iran lama chol man arota a atira chuan beti hian Iran rambuai lai ani mai baka apa cancer na vei a hun hnung mangmek ani boknen an hole mai theilo hlawin adu lo viau na a Modi hian a chung ti a mulo na po kum som chuang zet ani to baka azina pianga alet le zia thu tele kar ni chau ani ang ti a Quran bu meu nem nana atiam awangin chol mang tura kal chu an rem ti ta a August ni thum kum sang khazakwa somriat palia Iran a chol mang tur chuan an chuak ta ani Iran an thlen hian Modi a chung te thatnem tak mai chuan pangpar nen lo muakin an chuan na tur kar te po chu pangpar nen an lo chei moya MLA zin ang maya lo lom an ni an kho chunga pesdar anti mai meiche inthuam dan endik tu te silai nen an te kwal reng awangin beti chu airport atanga chwa chi a hian a thom no hak tur Muslim meichia te hak thin korfual manto anti le alukhu na tur puan rosari anti chu a hak turin Modi a u hian a pe ngala an taksa chete langpo heng hau hian an mu chuan silayatin ngalin an rova ani an namdan angin an inan thlen hian kurbani anti mai in hlan na an neya heta hian beram chutalin athisen chunga chuan an kal angaya beti tenu fa hian an rap viau ani ome varjana thawin chong china hun an nei angaya an meichia ti an noi hnung boknen Iran kholum lutuk noya hijab hak reng ngai te silai ri le bompuak ri reng tele ran nung se neu tam lutuk te chu beti tenu fa hian shi om ti hle ma se karni chau ani don tia in nemin beti hian afanu chu tor sham turin afui thin ani an chol man hun azawa phur eminan insiama ma se Modi chuan America an le to don lo thu asoi tamai beti chuan mak ati in aniala karni chau alom kan cham hun tur kan ho angai tia anial chu Modi hian hei hi karam ani a heta hian kan omang kanupui ini akasoi angini omngei bokang ti pa in kut athak ta a an poisa kol ve tele an passport te achu sak bok matup chuan hei hi apa in anu kut athak amu masak ber ti in asoi ani karni chung cham ringot po she om anti te reng nen dam chunga cham len chu beti hian angai ngam lawa an in lama afapa te patni inan lawnga mai baka apa cancer wanga boral trep to ani bok nen passport le poisa kol zong chu sak an ni a meshiat an nei lo chu thushan tong shan hlak an mang bok nen an tan chuan kong athim zwal hle ani a thei to pin a pasal chu min an tum ngiala ma se asoi apiangin vin ato lo le kutlak ani a heti la hian an fanu matup hi kumruk mi chau ni ma se afing em thung apain anu kut athak apiangin thei to pin lodan atum ve thina heti ati awang hian kutte po atwar ve fo ani ome chumkhat abei dong lutuk chu an chhum ko kim lain Modi pate bula chuan an pa in Quran nem nan mewa an le tur thu atiam te chu soin mitui ta zoi in America hole chu adil ta a an khongaya an nufa chau pualet le an phalsak abei seite lul nen apate chuan apasal chu anpui akhwa khir thatok lo athu noi tok lo ti in a haulet ta shipa apate mai baka at mei che ho po chuan beti chu an haulet sek boka heta chang hian an chevel engkim chu en thak an ni baka ven reng an ni ta ani ho phalsak ni lawa tang ang me en kol an ni nu hian beti chun na takin adam lauta a an fanu matup nena chuan apa indam doya achiu lo nana veng tla tura cha in matup hian anu hi akal san ngai me ulawa TVN tura apa ina ti pon
anu a hmuh theihna laia a thu tla thin ni in a sawi ani adam that le hnu hian beti chuan an hodan kong adapta a achung te hnen atang American Embassy Iran a omlawa ma se Swiss Embassy te chuan American khwale tuite chu an buai pui thei ti sha in a fanu shwai chung chuan beiseina sang tak nen embassy lam chu an pantaroya ledle an tum to lo embassy an thlenga America kan let ma chu a thul chuan chhuata po kan mumayang khongain kan ho theina min puiro ti in embassy lama an ma ni lo chhon tu chu an han bia a ma se ani chuan Iran mi pasala inai ani chuan Iran mi le sa ini ngala helai muna mechia te hian an pasal te shia puina le khatel lo chuan khoshana po an zin thei hlei nem no pangkol theina dan inei lo boka ipasal ithen ani chuan no pang chu apa en kol tur ani dulo vew ma ula ipasal ne na ilet le angai keini chuan kan pui theilo cheu tlan cho intum ti an shat phei chuan in chung thu apik hle ang ti hlum thlengin ichunga ro an rel thei ti in alo changa an tan be sei tur om talo chu beidong emin Swiss Embassy chu an chwa san le ta ani he embassy an kalchum hian an tum aya hun an man rei ba ka ledle tum to lo an ni awangin an kalna tur an soilok lawa apasal mudi chu athin rim hle a in an thlen ma hian beti chuan afanu ne na ipa in kan kalna azo che chuan te kwal mai turin kan chhuaka kong kan bau iti tlat don nya ti in ashil thapa in an thleng chia chu mudi athin rim mai sen chu beti chuan arin lok angin a chon ngala apasal chuan abe ngal ta sok mai ani room shana khungin afanu chu achung te ina chuan ada boka kar engemoza chung chu beti le afanu hi lakshan ni in hemi chung hian mudi chuan afanu chu enge anti zotin anu ne na an thil ti ruk chu adob ngara ma se matu phian anu cha ang thlapin anti kwal na lama an kong bo thuwa chuan ading nget tlata apa hian adob chuak thei talawa bomin an omna lai bor aron ka fu nuwa mudi hian omdun le aphal sakta chau ani beti chuan a hel zong om ai chuan fin phakar chu a fu zok don ti a shethiam chauta a apasal le achung te chu thatta ka bia in an eisiam dan te chu azira an nam le an sa khoti phung te chu thattakin azom ve ta zela alfanu ma tu posikula kaltirin ama po kuran zirna akal ve ta boka heng hun hi beti chuan an omna lai veng ping tele thilpui mo dang an tlan chwa na atana pui thei tur zir chian na atan apang changkai ta ani aminta emo anti chung hian midang ang thawin mudi chu akhir em reng thunga matup te skula hian an pasalten an fate an sikul bang an lam nge tur ani a ban hun ma emo an ban huna poni se an nu te shwai an phallo bur an tlan bo pui an hlau ani heng ani awang hian an tan thil a har sa zwal hle beti chuan tlan chhuana hun rem chang an nei tam thei zok nan ti in a pasal chu thiam takin in dan puya asom ta tluk tluka a pasala farnu nen an in mil thei lo bok nen a una fate chu a pasal hian a fin puita a heta po hian boina neu an nei reng awangin kar tampu an fin man lo tia midang ina an in son le a angai te in atira in milviau ma se rei an dei le tak lo awangin mamal chuan an omna tur in alei sakta a ta chuan an chung kwa in an indang veta a modi hian damdo ina na mule bukin an chung kwa chuan an khosa veta ani in shan chang to ma se building khat veka om an ni awangin beti chu adu du in a khosa thei ngot lawa a pasala farnu da chuan an thli thlai reng baka a thil ti engkim chu a pasal nena kim chang taka report apek thlap angai minute khatlek pon a hun a bo pel ani chuan kut atwar thin ani ome tum khat chu bazara amo puile a pasala farnu te nen bazar turin an kala an ring tok ve to boka thil dang leitur anei chuan lamin apu tu thei hlau maya mang ang takin phone man tu chu azong kwalta ani dorkai dang ten man tir an phal lo lain mi pathom no zwar pakhat America pualo zin ve to thin chuan a man tir hlau maya hepa ni na hi a him zok nan an pholang lo ani chuan phone a man tir ta a beti chuan film khur takin a tong a sha pallau takin mangma se dorngak tu pa chuan sap tong alo thiam ba ka a chezia atangin amang anzia a she thiama adu huna pianga phone chu in thlashung lawa mangzia turin ati a
anin biak tlang ne nuwa chuan tlan chua adu ani chuan pui theitu tur underground smuggler asia thu soin ako muta ani ador hero rel na berle thu in thonna na an man thin ber ani chauta a anni remrat pui vek ni in Iran tlan chua sandu mi tam tak lo pui to tu anni a an pui mana hian US dollar sing khat sang ni an phuta ma se heng mi te hi an fair ve na chu himdam taka America an thlen huna chau poisa hi thon turin an ti ani heng ama puitu ti awang hian beti chuan mishing hi an nam le an sa khwa ang zonga te lo tur sa kho in ang po je sang sang nei an oma pakhat aswal awangin an vain an swal vekti na ani lo ti in a interview na pakhata asoi nge ani an fanuma tup chuan an school chu nuam atilawin nileng lengin atap thina an ziti tu te mang ang chuan beti hi skula ompuiri mai turin an ti a hetia afanu anga pa hian English azirtir pa boka aman an tong farsi chu zirtel bokin hei hian an tlan chua konga nasatakin apuita bok ani antum dan chuan terana tangin Iran chimlam Bandar Abbas an pananga chutatang chuan speedboat mangin Persian Gulf an paltlang le anga Emirates ramalu chu an plan A ani a he an remrat na hi ro kholna omani chuan kongdang ro mansa nei thlap bokin thlariat set chu hunrem chang an ngak ta ani apa nat na inzwalam apanti achung te hne na tangin asia a amang ang ema apa hun nununga akyang omve adu si ma se apasal chuan ikal du chuan nangma in ikal theyang ticket kalo book sakang che ma se matup tel lawin atibur mai beti chuan ama boy puitu te bula chuan keima in kapa mudurin ka ho lokanga kalolet le huna ka fanunen chuan katlan chuak mayang ati a ma se dor kai pa chuan thilti chi lo lutuk ani engtiare nge I thangdon ishelo Iran ram leilung hi iron raple theito kher lawang chutiang athlengani chuan ifanu hi kumkwa atlin huna henglai dana pasal nei theito angangai ani a ipasal hian pasal anei tir lawang ti asoi theilo ti in betirem rat na chu apom pui du lawa beti po chuan chutiang din muna afanu nu chha chu adu lo burbok apasalin ni somni paruka ticket abuk saka antlan chwa na ni tura an rat chu ni somni pakwa ani thunga ni somni parukma an in an chwa san lo ani chuan modi hian athon holui don ti ashachianga anril ru abwai hle beti te nu famang ang chuan anril ru le ti tak zetin mituitla zoin pathian an auta ani kumsa kha zakwa somriat paruk January ni somni pathum chuna modi chu manmo taka athona damdoi in lama kau ani a anupuite akalsan don rengin achung te tu emober nena anma ni enzui turina cha zia thina hemi chumpo hian an hun tha an bo pel thiang lauti sha in ama veng tu chu thiam takmain an thian ten choya an soma wanga pangpar lei angai thu ashila thaenge moza an omve to a beti chu arin tok ve to awangin akaltir ve mai boka annu fa chuan an hak lai le beti thil poimo ana bek te nen an tlan chuak ta ani anma ni boy pui tu dor kai pa lam an pan ngala antum aya an tlan chuak ma awangin anni hian apartment a an thukru a hemi nu hian an tlan chuak na jin kong chu an zo chanta ani an kalma hian dor kai pa chuan an mamo thuta an man tur poisa arem chan ang pa in dam taka America an thlen theinan mal somna nen athla a antum aya an tlan chuak ma taksia chuan an plan e chu a hlo cham chiang hle an remrat na dang chu an man angai ta a herem ratna hian Pakistan lampana kal ani a hepo hi modian anupuile afate bo a report awangin ramri le airport a te chuan uluk taka endik na kalpui ani a hewang hian anrem ratna po hi a hlo chamle ta a emergency tak tan chawa an mantura anti akong hau tak na ber chu an zo angai ta ani Iranian chung kodang rualin Iran marthang lam Tabriz lampanin motora an chuanga Tabriz a hian an mani shwai kwal tu tur pafel takmai mosen chuan lo muakin chek ina ashwaya heta hian ei turpek anni baka puansin turpe in an chol ha dama hetia an chol lai hian beti thil ale atlireu te chu mosen hian chu sak vekin rok an tok ani chu an nu fa hian an ringa
Chong an thiam lo nen a thu anga om top bak chu ti thei an nei lo ani an chol hadam nu hian motora chuang la in an chuan na chu silaya ka ani ta thut maya akap tu tele an ma ni shwai tu te chu in befel thei hlawin an tumram chu an pan le ta ani motora chang an chuk nu hian beti te nu fa chu ama lo ngak tura ti in ram hnuaya chuan an hnu chia ta a beti te chuan akal bo san don aniang ti in rindan nei ma se ti thei dang nei ta lo chu khowot hnuaya an lo ngak le ta fan fana hun engemaw chen an nga hnuwa mo sen chu let le in an nu fa chuan kho chunga a shwai ta a beti chu chulai me che ho hak chin thom no chu pe in a hak tira darkare vaklo an chol hnuwa sakor mangin ramri an pilna tur tlang vurin a khu vek pal tlang tu chuan an chuak le ta ani ni thum ngot an thang hnuwa tarki ramri chu an thleng ta a heta hian motor lo nga ni in sakora an ma ni shwai tu pa chuan thil fun engemaw hi a pe a athiam ang to ka an him ta e an tumram an thleng ta e ti a shil venan hlim tak hian tarki ti in a awa an in chen sang ta ani motor an chuan hnu hian beti chuan a thil fun don chu an ena a chhunga chuan a hma an ma ni shwai tu pa in alo chu sakta kho kha bo om mi alawin azawai mai chuan alo oma iran poisa dor kai pa in a pai sak chu tarki poisa a thleng fel sa dia min alo om boka beti te nu fa in rok an to ke mo an ti kha an him zok nan alo thu ruk sak hi alo ni a ramri atangin Ankara panin US Embassy chu him takin an thleng theita ani February ni sari kumsang khazakwa sumriat paruka an khwa Michigana chuan an hole ta ani azin kong hau tak ma se himdam taka an hole thei chu an mani mai baka an chungti an lom ema konga an thang chung zong khan ma tup chu adam lo bok nen beti hian atam zo ka apuak angaya beti chuan khatiaram hnoya an thang laya a hlau ber chu checkpoint tam tak pal tlang angai si a man an ni mayang ti le a fanudam lawin ator chwa zo lo chu a hlau ber ni in asoi ani apa chu an ho atanga tharuk na a boralin adu ange in apa hun nung chu a man pui theita a beti chuana intiam angin poisa chu irana athon thlap bok beti in an thil tombe chana azia not without my daughter ti lekhabu ti chwa ani khan an be se ain meeting a event a hloa million som pahni zechal chwani in aflima an siampo khan achang tunu selifil chuan Oscar award adon pha nge ani khatia himdam taka an rama an let le nu khan beti chuan in chendil na athe lut ngala modi hian afanu hi email le phone call manga biak tum ma se matu phian a bedu lo ani ome beti soidanin 9/11 chianara phlak thlen ma zan khan modi chu US a om mai nilawin Michigana an ina tanga hlalo te a om ti shatir ani a hemi nu hian US lam chuan helisa aming hida in an ram leilung ara le an phalsak to lo ani kumsa khazakwa sumret pasaria modi hian beti in ale khabu azia an nundan a Thailand te chu adik tok lo ti in ama varzon nge yin lost without my daughter ati chuak ve a hele khabu hi aboral tu kumsa ni som pathuma official takatlang zar ani chau ani kumsa nei patni khan without my daughter ti film chu ama avek hian ati chuak vele boka an soidanin beti le an fanu matupin Iran an chwa san nu khan voi khatma anin mule to lawa Dr. Sayed Bozorg Mahmudi hi kumsang ni pakwa a kumsum sari mini in terana aborala athi thlengin Dr. na hi athok ani tun chumatan chuan khati song khani se tunlai chu kadam lawa dam lawa ti wang me o han thian a tunlai chu kadam lawa ka shitlang to he ka o hi phuilu to ka ngai thak ashi omani chuan min lo shithiam sham ula a reilu tukha ka in thlasung ve boxi a chuwang chuan o che chungin otial chungin ka ron record ta min lo shithiam sham don nia thli tu zong te in zawai in hun man nuam vek ule